Bafowethu ngithemba naphile nganza kwethu bafowethu ngaphandle bafowethu ukumosha isikhathi nganza kwethu kumaphanda lawa alokho engibuza mayelana bafowethu nokuthi imbumba ivula nini. Angisho maphanda ami ukuthi imbumba ivula ngomhla ka14 September bafowethu kuyo lenyanga. Ngaphandle kokumosha isikhathi ke nganza kwethu ngizokhipha bafowethu ivideo ngomhla ka14 September lapho ngizobe ngichaza khona kabanzi ukuthi ke bafowethu empumbeni kuzongeneka kanjani until umhla kaba. So ke okwakho ukuze ukwazi ukusizakala ngoba ke angikwazi ukuchaza ngayo information ke bafowethu ukuthi ke empumbeni ngene kanjani la ku TikTok. Into elula ukuthi uye kephi lapha ku Facebook page yami lapha kuNtezimnandi TV elinama followers awu 200,000 li verifyiwe lelo blue tick page lami lapha ku Facebook. If ungenawo futhi ulokhuzana ilokhuzana Facebook ungaya lapha kuNtezimnandi TV on my YouTube channel. Ntezimnandi TV ilapho ke futhi khona uzokwazi ke ukuthi uthole information yongena empumbeni ezoba ke ngomhla ka14 September. Okwakho ingane yakwethu ukuthi wenze sure ukuthi ngempela lapha ku Facebook moya khona uthola ipage okuyilona lona bafowethu ngoba baningi kakhulu bafowethu manje abantu abazenza mina ontezimnandi abazenza mina abantu abazenza mina ngembumba baningi kakhulu. So thola information okuyiyona yona noma thola ipage okuyilona lona please ungaskemeki bafowethu. Ngiyangicela ngaze ukuthi niqaphele bafowethu ngamesomani. Ngiyangicela bafowethu ngaso ngichaza bafowethu ngempela nibe vigilant uma nibheka bafowethu ipage lami ukuze nizokwazi bafowethu ke ukuthi nithole ke bafowethu information okuyiyona yona bafowethu ongena empumbeni ngomhla ka14 September. Uma ufika Facebook ufuna khona hayi ukuthi ufike ku-inbox cha uthola nje ipage ebese ulethe ivideo zophuma ngomhla ka14 ukuthi empumbeni ngene kanjani. Ungalokho ku-inbox akhona bafowethu ngoba nibaningi kakhulu and uku-inbox ugcwele kakhulu uyaphezela kakhulu ngazo ukuthi so wakho kulinda information ka14 September ivideo engizobe ngiyikhipha lapho ngizobe ngichaza khona kabanzi ukuthi empumbeni ngene. Ngizokhipha ivideo straight ngizokhipha ivideo ngikhuluma nje lapho ngomhla ka14 ukuthi empumbeni ngene kanjani. Imbumba ke bafowethu noma ke bafowethu ngingasho ngithi mina bafowethu ezimnandi ngigileke bafowethu imanga bafowethu izolo ke lapha ke ngapha ke bafowethu amaphanda ke bafowethu ke nje ithikithi la mahala bafela ba ku Facebook kwahamba kahle kakhulu ke nganza kwethu more than 5k ke bafowethu abantu ke bakwazi bafowethu ukuthi nganza kwethu babeke isinkwa ke bafowethu etafuleni nganza kwethu lokho ke bafowethu hayi mana khahla bafowethu ngichoma ukuthi ke bafowethu ngizama bafowethu ukuthi ke ngibuyise ubuntu ebantwini nganza kwethu ngikhumbuza abantu ukuthi umuntu ngabantu kwesinye isikhathi ungathi into mayikuphilisa wena ebese uvalela omunye umuntu ongakhona ukuthi ongakhona ukumsiza. Imali bafowethu sovasishiya emhlabeni so ungabi nomona ngayo yabo zama ukuthi omunye umuntu bambona udinga usizo umsiza omunye umuntu without izinto eziningi yabo ungahlezi njalo nje wena ubhekuza kuwena kuphela but kwesinye isikhathi umuntu umnikeze nje usizo ngaphandle kwezinto ezithini. So ke ufakazi balokho engikhuluma ngakho ke nganza kwethu lapha epage nami lapha ku Facebook ilapho uzofika uyibonela khona ke nje ukuthi mase ukhona inkosi yemvuma sekukhulunywa ngobani. Bekuyi example nje bafowethu engatheni just a simple example bafowethu because it was free of charge ngaphandle bafowethu kwezinto eziningi. Ilokho ke maphanda ami ngathi ke bafowethu ke angindlulisele khona njengamanje bafowethu ngisho ke maphanda ami ngithi ke uma uyiphanda bayiphanda ungabi iphanda elingazethembi. Uma uyiphanda zethembe ukuthi lokho sukwenza one day uNkulunkulu uyokukhumbula. uNkulunkulu akamfuni ke kwesinye isikhathi nganza ukuthi umuntu weak umuntu ocabanga into ephelele eduze. uNkulunkulu futhi ufuna umuntu ocabanga into iphelele kude ukwazi ucabanga into wazi okay mangalunganga la futhi kumele ngiqhamuke ngale phela mangalunganga bengiqhamuka ngale phela ungagive up ngoba uma ugive up khomisa uba igwala awukhombisi ukuthi ngempela ume straight ezwini lenkosi Jesu Kristu Nazaretha. Ngithi zinganza kwethu inkosi ke bafowethu ibe nani bafowethu inkosi ke nganza kwethu nibusise bafowethu konke bafowethu nikufisayo kufeze ke nganza kwethu ake ngisho baphathama ukuthi izohlangana ngawo bafowethu mhla ka14 September lapho engizobeke bafowethu ngiqhamuka ke bafowethu nawo ke bafowethu information yongena empumbeni kudliwe kamnandi kube mnandi bafowethu kube nje nganza kwethu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi please ni avoid ama scammers bafowethu inbox ayo bafowethu ko Facebook TikTok yonke indawo bafowethu mina inbox animoto bafowethu style ngaphandle ukuthi umuntu inbox yena but nje kuba nzima ukuthi ngikuphendule due to overload message engatholayo nganza kwethu but nje okwakho ukuthi ulinde mhla ka14 September eke bese bafowethu ke ziyakhala bafowethu kudliwe kamnandi bafowethu empumbeni kube mnandi kube nje bafowethu. Ngithi ke ayizona kabi siyabonga mphanda nibe right siyabonga amen.